kufanele ngibone ungizwe kamthuni yakukhathi umfongo beniqhubeke bampheke ubhike imamthuni uzimjola biyela ekini nina besilo nina bakamdlokombana cela ukunibingelela futhi ngumfokankeshe njengoba nazi ukuthi le viki sike sadla kamnandi sadla futhi kamnandi ngoba ekhiphile umfokankosi kodwa ke indaba isakhona isaningi futhi njengoba nazi ukuthi kunempi enkulu phakathi kwegcwama elisha nokhuzana umfokampongose ziyadudulana lempi lena selokho yaqala ibihlezi ne common denominator okumfokamchunu ungizwe mchunu and futhi usekusho public kaningi ukuthi uyena waqhatha lempi uyena wasusa lempi wabona ukuthi kuzakwazi ukuthi abafanele banyusa abaphakamise kodwa manje mase kuleli izinga leli indlela abasengazwani ngayo nokhuzana umfokampongose uyayibuza ukuthi kahle kahle yona yipi into esiright manje mayisebeka kahle ukhuzana udaba nalapho uthi nalemphefumulo esiyadlula ngalempi shuthi kumele ayiclaim na ngoba phela yena uthi waclaim ukuthi uye waqala lempi kodwa ke futhi angikho lapho engifuna ukuchaza ukuthi ukhuzana umfokampongose osukula namhlanje use decide nje ukuthi ukhipha ama post awu2 ku Instagram abechaza nje ngawo ukuthi ufisana ukuthi abize imedia manje abize nabantu abe auditor ngenxa yendaba yamantshontsho ukuthi ungizwe athi amantshontsho ukhuzana wayenikwa wonke lama award so ufuna ku auditwe kuvela ukuthi kahle kahle abantu ba SMS kanjani ngizoyifunda ama post akho u2 njengoba wabhalile ukhuzana umfokampongose eyokuqala ke ipost ithi ke ilena indaba leyo yokuqala ikhuluma ngale ndaba yokuthi ngoba kade kunomcimbi lapha enkandla we-IFP engathi ungizwe kube khona ukuphazamisa ke ngiyanqena ukuyifunda yonke article ephelele lekhishwe iSolezwe ngoba yona ithi kulamule emeya yasenkandla kubanga ukungena estage kodwa ke ngokubhala ukhuzana uyibekele kanje ngizwe emchunu uyongihlukumeza kuze kube nini cala lini lele ngalenza kuwena elikwenza ungiphilise kanjena na anginyiwanga enyoni ngazalwa ubaba nomama njengawe nginomndeni ngizalwa ekhaya njengawe lento yenzayo ngiyithandi kulungile ngiyavuma wena waseqhatha umbuzo wami uthi ufuna kuze kushone abangaka ukuze wenele awudeli ngalemphefumulo eseyedlula emhlabeni ngenxa yempi othi yaqalwa wena ngibonga imeya yasenkandla ebe neqiniso yathatha umbhobho yathi cela ama artist angene njengoba bebekiwe kwilist ileyo nto ke yenzakalile ngabe ngiyafunda ke yonke iarticle ebhalwe iSolezwe ilanga sengithi iSolezwe ngabe ngifunda yonke manje ngenxa ukuthi ivideo kumele ibe mfishane kodwa ke ipost esibili ke umfake nje isithombe sakhe ungizwe emchunu lesithombe lesidumile ithi ngizwe emchunu namhlanje ubhekene nami ngqo ngifuna iqiniso lihlale obala amanga ahlale obala kuzongiphoqa kuba ngibize imedia briefing abe khona noNtshatha abe khona noMlamuli Nxele abe khona nama auditors auditor ama SMS kumantshontsho abe khona kuzophuma iqiniso lihlale obala lezi ndondo othi wangipha zona ngifuna ukusho lokhu phambi kwa izintatheli ukusho phambi kwama auditors ngifuna akhiphe ubufakazi bama SMS uma bungaphuma ubufakazi ngizothatha lezi ndondo zontathu ngizisekine emabhuqweni uma ungekho ngiyofika ngishiye kumama wakho uMantombela ngifuna uhlukane nami phansi uma buvele ubufakazi nokuthi okushoyo amanga ngiyocela ugeze igama lami amantshontsho aqale ngo2012 ngaqokwa emkhakha yaba mthathu akaze ngiwine ngisho owodwa 2013 2015 2016 ngize ngawina ngo2017 nakhona ngivotelwa ngabantu sonke lesikhathi bengiphila nawe ngingawini uma sengiwinile usuthi wawungipha pho wawungangiphi ngani yonke leminyaka lene eminye iminyaka yini lena engaka ungenzela yona ngoba nakho ngihlukanise ngoba ngize ngasihlukanisela unyaka awukho wena ngizokhipha usuku nendawo kuzophuma iqiniso njengoba uhlezi uthi awakho amantshontsho izwe lizolazi iqiniso sizophinda leyo nto siyishuthe idlale nakwishow amandla ami angifuni wabukele phansi azobuyela kwasifuba amathe zingu18 ezami indondo ezamantshontsho zintathu lo 15 wezindondo wona usukaphi ukuhlukanisa unyaka khona kusukaphi iqiniso lizovela obala ngoba sengathi usheshe wahleka yizo-ke lezo bafowethu siyafisa ukuthi ke siyibone maduze le media briefing ukuze soyizwela indaba ayikhulumele naye ngomlomo wakhe ubaba Ngizwe bese kuthi ke nomfokampongose naye ayikhulumele sihlale phansi
sizwe yonke le ndaba nje iphelele. Ngicela udlule ngo like no share no subscribe. Mina uMfowakankesho.